Secretary Putang Tilen Haukibi Ama Kepada saya nak beritahu ti Kipaumin Tuni ni kuwa Program hingon nawa loling ta yung piu Pulo sidi ko akela pu paumin lun Ama ahiin Sule pu haukulal hangsing caretaker ADC Sadar Hills ahiin Sule Tule tua khang thate kinap na pu Dr. Lamtin Thang Haukip intending candidate Site 2 AC ahiin Kangbu pi Town Committee Kuki NP Kangbu pi Kuki Women Union KSO General Headquarter Edsom SDSA Sule compare yung panpite niyo pu pautin say kung saile nunga wawa kipgen Sule artisa yung piu nunga helam boy hiin pu James Arjun hiin pu Thangusay hiin Sule pu MC Mancha pu Michael Luncha abon sasungwa kipatu kain sayin Sule tuni ni ko program hin gonawa BP zawlowa hele lohing lo de hizin BP ho im namun chewa ke so ngai lut na zala tuni ni ko dap le azong le hizlai muna program ki gonda nyung that pejevin ke so thalengin ke pathu kain sayin Sule tuni ni ko hi inilungdon mai theo hi en gas hi hiza ki ko wai bibola mi nile thum hung ham te inilungdon mai theo hi e ahi wangin boino sei so kevin tuni ni ko hi adi ke so Sadar Hills ngai lutna ahilo la gamsung ngai lutna society ngai lutna yung that piwi aji ke ala hele ke so in pu Dr. Lamtin Thang achule pu haukulal hangsing amani bauhi gamsung ngai lui tamti hi mi pi hon ilung thimwa igel do diu kano min he tuni ni ko he avela ka sai nom kitchu intending candidate mi hi za ki ko nala hi ama Dr. pu bau se hong hi igela hi le ilung thimwa ipi gingam gamle go kunangai lut chomam gamle go chukun adop sang no mam ti chu tuni ni khwai mi tawin ni mutawin kunung tik le intending candidate tu le tu ahong ki gol ha saitua hi in saikula hi in chule kangpu pia hi in abon changkewa hi mi pite hoin ipitilam dola ahilo le ipitilam dola kipathui sai thewam ahilo wal ipitilam dola ipi bol di hom ti chu mi pi hon ni ke nawe ti hon chu ka sai no mentin achai na ka sai nom chu tuni ni ko special guest hung hozo se in chule loile pai SD salanga hoko na jong hin gamlata ta ahilowa hele adi il isopi ho nagate tidan tin amo injong gyal ko ta yung that pi theiwa hele tuni ni ko hi i candidate no ipiti ham ti BP in ilung gil che wa ji gyal du he ti yong chu ka achai ne pe na ga sai no me he ka chi pa e